Ovdje imate iz BM i danas igramo Trials Frontier i znači nastavljamo. Ne znam točno kako se izgovara ime ove igrice. I ovo, to smo objedili, ok. Idemo dalje. Searching is ok, next. Znači nastavljamo. I to. I to kažem, nećemo znači snimati druge igrice, nego tek kad ovu pređemo cijelu. Osim ako budem snimao nešto onako sput radi dosada, to jest radi zabave. Ovo je prvi put da vodim ovog čovjeka, što je jako dobro, jer inače smo gubili od njega. A i ovdje mislim da ćemo izgubiti. A, ima drugi motor, pa da mi teže. Aj, fuck, smo se sjebali ovdje. Aj, smo se sjebali. Možda ga stignemo. Ćemo kurac ga stići. Ono, hop. Aj, da se šibri. Nismo ga uspjeli stići. I zato ćemo restartati ovo, zato jer želim da pobjedimo, jer sam vidio da se može. I ovdje smo ga sjebali. Dalje. Idemo, hop, evo ga. I uspjet ćemo. A, smo se ovdje sjebali. I hop. Backflip, jehe. Tako već da. Znači, ovo je prva utrka koju smo uspjeli pobijediti od ovog lika, s time da je bio i drugi lik. Dakle, mislim komplet za ove tu neke, ne znam šta je to. Ok, next. Evo ga, dobili smo XP, ok. Vidimo kod da tu nismo dugo bili. Ajmo mi se voditi, aha, opet vrat. A ne, sad idemo, aha, ovdje. Moramo dobiti ovaj bombon da bimo prešli misiju. Samo da se učita. I idemo. I znači nastavljam, znači ja mislim da ću obaviti ovaj klip nakon snimanja. Uspjeli smo. Ok, ajde, dobro. Idemo dalje. A, to mi se ne da bati. Ok. Imamo to nekako zavrtiti, ne znam nekako, ali da osvojimo. I evo što smo. Slušam da se može namještati na ovome za to, znači trebate ga vrtiti i nekako toliko jako ga zavrtiti, onda se on točno na tome zaustavi. Znači još malo ićemo, ja mislim da ovo, ne, da idemo tu. Next. Evo ga, sad nam se otvorila neka trgovina, ne znam šta je to, valjda za motore možda, ne znam. A nije, welcome to shop. Ok.
Ok, idemo ovdje. Šta možemo kupiti? Ja možemo dobiti džave, aha. Ok, mi imamo 8, nam fali. A ne, aha, ovo se... Vidim kad će, aha, ajde. Ok. Evo, idemo upgradeovat motor. Spiskali smo pare, ali mogli smo upgradeovat motor. Moramo čekat vas... ajde, čekaj, ma nećemo čekat. Pošto snimam klip. I... idemo dalje. I evo nas, znači idemo tu. Next. I sad dobavljamo, aha, sad idemo na ovo, znači, ok. Before for time, ok. Dobro, idemo dalje. A, to mi ja zašto neće, moram sam stisnuti ovo. Aha, tu stazu znamo. Pa moramo... Evo ga, ovo jedan smo napravili, moramo još jedan. Njega ćemo tu. Evo tako da se ih odmah riješimo. Krš. Ja sam mislio da ćemo pasti između uvijek kao sanduk. Ali nismo pali. Idemo ovo. Ajde. I... backflip. Evo ga, mission complete. Complete. Idemo. Evo ga, mission. Dobro, šop. Malo smo preko zavrti. Gledamo kako smo čak i kodobili. Ok. Znači, mission complete. Znači, mislim da smo dobili još jedan dio ovog nacrta i dobili smo 110 XP. Ok, 7. level. Znači, dobili. Ja mislim da je to taj motor koji je sad vozio ovaj kao s kojim smo se natjecali. Ok. Idemo kod njega. Da mi se čitati. Tako da idemo kod ove obljat misije. Znači sad se vraćamo skroz ovdje. Opet moramo dobiti bombon. I ajmo. Da kada još mrzim ove za gore. Oj, kako smo uspjeli, pojma ne, oj, kako nas je zeznulo ovo. Dobro, šta sada, zaštikamo, idemo. Da, mislim komplet, ne rekao, super. I pozdrav ljudi, znači ovdje ćemo završiti klub, klip. I ostavite like, share, subscribe i